Good. Thank you muno ogethi na mbere na kwirorera Inoro TV. Ni twakorwo twarikia kumuramura magatheti tuna Njoroge wa Githĩnji. Na riu mwiroreri twi nderetini na uyu ni umemerekia murihire ni kambuni ya Dhahabu Lands Limited. Kambuni wekaine muno. Kambuni ikoretwo igitwenderia mĩgũnda kundu kwega na kundu gutari macira. Na ungenda kambuni ya Dhahabu Lands Limited mena wabici. Na wabici yao tiire ya guthama thamio. Tiire ya ukuo na kimondo kana na mbagi. Nimegutwira kuria mari. Terry Maina ni afitha wa wandikani thini wa kambuni ya Dhahabu Lands Limited na niwe twina kithini wa studio. Nigetha twarie maundu matiganite megie kambuni ino ni makoretwo na giuthikirathie na mbere kundu marehotanira ngari kitagwo sherehekea na dhahabu. Ndungiaga kiuria kana maoni mwiroreri haria hothe uri wewe thini wa Kenya ona wewe nja ya bururi ta kuri America mugithi na mbere na ithurano 2248 na namba itu SMS na ya kawaru mundu wenayo no amihuthire. Terry Maina afitha wa wandikani kuma kambuni ya Dhahabu Lands Limited. Gaide karushine na karibu sana Inoro TV. Good morning, good morning. Morning, how are you? Very well. Uko salama? Niko salama na shukuru. Good to see you. Newe gaukono na nidake na newe. Thank you. Ukuona. Thank you. Ukagoko gwito. Karibu sana. Asante. Wahana tia kumaitigana. Kumaitigana no thayo. Ndire na uru. Towira. Thank you. Na ni ngoretwo ndi mwega na kuria ndauma turiega. Neguo. Ndauma Ruiru kiroko giki. Kuria twina wabici citu cia Dhahabu Land Limited. Doka na giteo kinene kia our very able chairman, Yes. Mr. Joseph Chege, and our director, Mr. Peter Kamau, hamwe na GM na staff aitu all the other Dhahabu Land, me kuria Ruiru Greek Towers, opposite Rally Market, na kuria Thika, hakuhi na Safaricom shop, na ithuothe turiega. No muthi nturashokeria Ngai ngatho ni gukwa tuigite, na nima ni turakungwira ũigithia witu, ũigithia muiganiru na ũigithia ũteithĩtio nĩ Ngai na tugacokeria ngatho aigithia aitu. Ucio ni horo mwega na karibu sana o ringi. Asante. Ni undu wa mundu wa kuona ria mbere, ni undu wa mundu wa igua kambuni ya Dhahabu Lands ria mbere. Takindiro horo makiria Terry Maina no na Dhahabu Lands Limited ni kambuni ya muthemba uriku, ni kambuni ekagate, ni kambuni irahagira ki. All right. Yes. So Dhahabu Land Limited ni kambuni ya ũigithia wa mĩgũnda na ni njukite haha ndi murugamiriri wa aruti wira hamwe na ruhonge rwa business development. Jitagwo Terry Maina na Maina ni my dad. Okay. No, ukiri na Mr. Dirango, who is my husband. Yeah. Na kambuni ya Dhahabu Land Limited ni kambuni ya ũigithia wa mĩgũnda. Tukoretwo twi biashara-inĩ ino miaka 7 na muno fata witu munene ukoragwo wi gusetwo as many as possible. Kuhakikisha ntwanegera andu aingi taito uria kungihotekeka na kuhakikisha o mundu niegira handu hake guku gwitu Kenya. Na kambuni ya Dhahabu Land Limited ni turashokeria Ngai ngatho tone tuteithite tugakorwo twi very transparent na twitaga reliable investment partners. Tondu kiria twamwira ithwe kana mwiroreri witu kiroko kio muthi kana aria angi makoretwo maigithitie hamwe na ithwe kiria twamwirira ni tuhota uko tukihota fulfill na makiria moguo twahota gukorwo tukimuhe projects she quite prime, projects she quite affordable, projects she quite good na kwirahira makiria moguo wothe ati ntuhotete gukorwo tugisettle over 15,000 people. All the men are title deeds share and it has been achievement 7 years of investment. Na makiria ma title deed degree kumna ithano more than 15,000 title deeds. Yes. Ni uri wacokia maitho na thutha kundu mwana enderia andu kundu mwana corona project na ugakora hihi andu ni manjiria gwaka ni gwacenjiria ni gwatheremire. Yes. Twina projects nyingi muno guthie hari the most recent iria turarikirie kumenderia o haho last week but one mwena wa Matu. Na Matu no kwo twambiriirie nakuo na nitukoretwo tuigithitie kwa ihinda rinene for the past 7 years. Na the recent project turamiendagia at 400,000 area irari right before iyo
that was in the year 2021-2022 twamendagia at 200,000 along Garissa highway kuma they can only 45 minutes na hari project yore ni tuhotete guko tukirahira tontrona customers aria magurire 200,000 thaici maramendia over 1.2 million tondu we were quite well informed we bridge irokire right opposite our project na we bridge yoka hau uguore na infrastructure ni njegare ugatuma land yo ikako ikiappreciate na rate iguru muno na kwina andu aingi bado hari project yo tweta Dhahabu Plains 2 3 and 4 makite ko na magaikara over 15 homesteads and we're quite proud to Dhahabu Land. Mwena wa Sagana the same thing. Project twedirie 200,000 na 300,000 wakwa irauma as much as 1.4 million. Tokire hana tukimwira Keno Marwa ni rathondekwa dual carriage na nima ne athondekirwo na twamenderie 200 and 300,000. The same project at 1.5 million. Na ndo no maraikara ku uguo. Aya ni wega thank you muno Terry Maina Ndirango. Yes. Tiwa boigo oguo. Ninda uguo. Ni ndegutaga Terry Maina Ndirango. Na twakemenya Maina no na Ndirango no. Yes. Tutanoka hari undu imwe naguo mwega muno washerekea na Dhahabu ri. Utajira atiriri. Ngikurora ri nduri mukuru. We haria miaka-ini ya withi. Okay. Rika riaku riendaga ni riragura migunda na andu rika riaku riria mekugura ri niki maroraga na kiu maroraga ri kambuni ya Dhahabu Lands Limited ni iroraga kiundu kiu yo igatigira ni yahingia nigetha kugucio na andu ethi metikire ru rika riaku kugura migunda tikanda kurikiuria tawicirio gwihoka no aju ni danyito ria wajuria na first off ni gwambirira juge ni to embrace it the young and old na thaishi at our young age kana at our age thaishi mareta Gen Z na ariangi akuru tani rigi nawe kwina maundu maingi maratuma makoro magikenio ni projects one of it gukorwo to embrace it technology tondu kama uthaishi maundu maria mekagwo in the past 20 years ri ni mabititwo ni time no thaishi agikorwo ni to embrace it technology ngakwira ndirakwenderia mugunda mwena wa Naikuru ni no hote guthie hari Google Maps ukona ni tupinite project itu ukona project itu handu hana ukona no ngure bado mitambo-ini ukona no jigithie ge agreements citu mitambo-ini itagufatara guka all the way ugacoko ugakora ni turenda maundu mara move na ihenya ugakora project gwendeirie 70,000 in the next maybe 1 to 2 years ni rauma 200 kana 300,000 gushia ntuhotete uko tukembrace andu tacio na maako magikenerera projects icio na makiria makwenderio project ri ugakora urenderio project ungihota gwika investments ciaku because at our age twina ideas nyingi muno nitukoretwo tukiona urenderia mundu like for example ni twendeirie mundu mwena wa Malindi kwe quite prime hari kurima hari tutiamenyaga maybe farming ya mburi ng'ombe na nguku it could be that prime ni mundu wonete gap na ni mundu urahota kumira makiria ugakora mundu ucio ni arahota gukora agitwara indo ciake nanja ugakora mundu ucio ni arakinyira andu aingi ugakora ni arahota kuma the first project ginya the very last project ara trap ginya urine ya rabbits ugakora urine yo ni ramuteithia gwika maundu mangi makiria ma kwendia nyama makiria ma kuiga nguku icio ni cirahuthira yani ugakora mundu ucio ni arahota gukorwo akihuthira technology ku capture maundu maingi magaturehera income na makiria mogo mundu agekuria such that within wake ri tugaga withi ukuru ri agaki so ukuru wake ni wakora thaici it is already protected and we are very happy kwa jahu wago tohoro wago kuri he mundu wanjirire bururi wa Saudi Arabia mafataraga nguku milioni 1 o muthenya iria mariaga na mburi 200,000 o muthenya na indo icio nyingi ciacio ciikaga wega kundu ta Malindi kundu kwi karugari kau good riu ri Terry Maina Ndirango ri tatuhe horo wa sherekea na Dhahabu tondu tutige kuigua ndeto tuigue kuma kanwa-ini ka ene na ugituheaga ndeto cia sherekea na Dhahabu uturirikanie namba cianyu cia thimu okay namba citu cia thimu ni 0707 177 177 0707 177 177
kana 0718 700 900 0718 700 900 na mundu ngenda gutusherera no utusherera wabici tu cia Ruiru right opposite Rally Market kana Thika opposite Safaricom shop kana hakuhi na Jordan College. So twina kihitahitano tureta sherehekea na dhahabu na Kamau ithwe turi andu tuwe customers aitu neo kings aitu. So twikarite ta Dhahabu Land Limited, our thought was ne atia tugika nigetha to satisfy customer oyo kana tuhote kumu appreciate ni rugendo ria tukoretwo tugitwarana nake. So kiroko giki kio muthe ndoka ukwira wewe ta customer witu wa Dhahabu Land kana uri urenda kuigithia muthenya wo muthe kana mwiroreri muthe wa Inoro TV ndutigitwo naja. Twina kihitahitano tweta sherehekea na dhahabu na giki kihitahitano ni gya ku appreciate we mwenyewe we urenda kuigithia thaici kana wewe igithitie na kihitahitano ini giki ri ni turakuhe prices that are unheard of. Digwete andu maraheana ngari wendia-ini wa migunda. Ithuĩ ntura realize makiria makugura mugunda ri ni gufatara rege kuiga biashara enge ingiguteithia ku raise more income kana rege no wagura mugunda waku no ufatare gucera mugunda-ini waku ka rege you just want to grow. Ungikorwo wina title na logbook direciria ni mahitia. So we have a campaign tureta sherehekea na dhahabu na campaign ino ira capture o mudu such that every 10,000 shillings you pay either ni share investment or make thaici kana investment wa mekire tene shira kuhe one entry. For example thaici hari mudu ukoretwo kirihira title yake kana ukoretwo kiriha mugunda wake wa redeem balance yaku every 10,000 shillings you pay shiga kuhe entry. Wagura mugunda angikorwo agura muthenya wo muthe every 10,000 shillings wariha shiga kuhe entry imwe. For example hena projects as low as 70,000 shillings. Ugikoro urariha 70,000 shillings ni uko wina entry mugwanja. Hari entry icio mugwanja ri cigo kuheke. No we hotanire ngari, twina ngari mithemba etatu. Twina Mazda Demio, twina Probox na twina Fielder. Mazda Demio ne tere ya makena ngari jaga muno. Mazda Demio na Mazda Demio interesting enough. Turameneana next week. That is on 7th. Iyo niyo ngari itu ya mbere tuguko tukineana. Twina migunda turaheana. Ugo no uke ugure mugunda makiria makugura mugunda ri tukuhe another title lead on top of kuria ko investite ugure malindi na tukuhe title ya Nanyuki at the spirit of ukwira ni wega ni kuigithia na ithu. On top of that no tukuhe a trip for two wena mudo waku kana just a friend kuma wherever you are to Diani kana Mara uthi ugekenere ka weekend and that has been happening. And thank you ni hari customers arĩa makoretwo makiigithia na makagia offers icio no ukorwo ukigira gift voucher shopping voucher ya 10,000 shillings each. Ugo no urihe 10,000 shillings only makiria ma 10,000 ugie voucher ya guthie gucera no ginya njuka wabici kurihira kuo to ginya uke wabici muthenya wo muthe watuhurira thimu 0707 177 177 0707 177 177 kana 0718 700 900. Agents aitu ni maokota gutara makwire projects iria guko ngimwerethera makiria umuthe na makwire uri ungi redeem points ciaku urihe through our family through our accounts kana through our pay bill na wariha ni ukuhota uko ukigia entry. Tuna system very well customized so receipt yaku ni uko ikuoni I have 5 entries. Wariha ogri komi ne entry. Ogri komi ne entry. Another entry. Na ni drakenera muno ni customers aitu aria makoretwo makiigithia na makiria moguo mako makihotanira. Na hatina specific project ati no ginyo kone kuna. Bora we ni ũigithia na Dhahabu Lands Limited. Ona top project ginya kurihira title deed na kiroko giki kio muthe no nyende kumwitira inyui customers thengi muno ni gutwitikia no title cianyu mungi cioyo muthe aria mutaridimite balances cianyu cia title ri it would be very okay na makiria moguo no wihotanire ngadi na title yaku. And thank you ne drone last week customer koretwa agi struggle very much akoretwa ena murimu na aroka last week from the year 2021 na rira arehire title yake daishi ena shopping voucher ya 10,000 shillings. So it is a good thing. Ni gukena. Haya project ici neteria ko kugeta no gucigweta. Project ici ni gucigweta na ndariganirwo kuga on top of kuredeem na kugia iheo ici ciothe ri projects cito thaici cio the projects cito turashiheana na offer. Na kiroko giki kio muthe nigenete muno Mr. Kamau tondoka tukereriria uhoro wa project jeru. Twina project jeru twenda ku launch kiroko giki kio muthe na project ino jeru mwena wa Mount Kenya in the central
mulima haujaguzwa bado. Bado iko imara. Mulima bado iko. Ogo ni tuoka twina project twa launch kiroko iki kio muthe goko Inoro TV na thegio muigithia witu ni tondu ni tukora tugitwarana nawe na project ino itu ri rege muigithia ni akurigwo niki kingituma ka niki giatuma twicirie guthie mwena wa Nanyuki. Mwena wa Nanyuki ri it's quite prime hari maundu maingi maundu mithemba one project ino around Mount Kenya and Mount Kenya happens to be the second tallest building the second tallest mountain in Africa and it's the tallest mountain in Kenya. That is a tourism attraction area. Mount Kenya also Nanyuki also ne part of Elaete on the equator. That is also another thing iratuma Nanyuki okwe quite prime for tourism na maundu maraguciriria andu maume nanja nigetha moke maigithie mwena wa Nanyuki. Makiria moguo ri Nanyuki kuma farafara ya Keno guthie Marua ya thondekwo ri Nanyuki tene ntugethire na mathaa matano no kama ukiroko iki kio muthe ndoka ukwira you can go with only 2 to 3 hours at most. Ni handu ungithie na ihenya muno na handu ungihota ku access mugunda waku ungigura handu ungihota gukenera investment yaku all the time. Nikuo guku turona Nanyuki makiria moguo ri mugunda niguo cionora ni mugunda muthaka muno. Nanyuki ni kundu wildlife kwina wildlife nyingi muno kundu kwina over 50 species cia nyamu. Andu ni mauma kuma nanja kana kuma kuria kungi magithie kuona nyamu icio. And on top of that kwina hotels she high end 5-star hotels, international recognized hotels na ni tondu wa maundu macio maraguciriria andu kuma nanja guthie kuona migunda guthie kuona nyamu icio ciku ri ni ciratuma guko kwina wigithia kana guko kwina biashara cira thrive makiria. Mwena ucio wa Nanyuki ni kundu ungigura kundu ungiiga biashara yaku ne thrive kundu ungiiga hotel kundu ungiiga rest house kuria turamwenderia kwina red soil. Ni kundu ungirima wega muno Nanyuki tondu wa Mount Kenya ukoragwo kwina mai maingi muno so we have also very fresh water rivers na ni kundu kwina temperature njega muno. Thaici ingigura Nanyuki mundu wi kundu kuria kwina heho muno ri ni amenya ndathi kuria mwena wa Nanyuki ri the weather is quite favorable. Ona tukomuramura magatheti tugakora ati andu aria maikara account ya Laikipia ni maikaraga miaka mingi thino ya Ngai gukira andu aria me matura mangi ni undu wa riera tu ukorwo ririaga mwena ucio wa Nanyuki. Ngienda kuongerera matuko maku one njiarwa na njiarwa twara mutware Nanyuki ikarage ku ni maikaraga miaka mingi muno by the way which is very true. Na on top of kuga Nanyuki kwina reri ungigwa ndirenda kuhuthira farafara no uhuthire reri ungigwa ni ukwenda kuhuthira ndege kwina airport oko Nanyuki na mugunda witu we just 25 kilometers from the airport and on top of kukowe 25 kilometers from the airport ni kundu kwina farafara kundu tudimarketete mugunda tukahakikisha farafara ciothe ni twa thondeka wega such that owe muigithie ni uko wina access road makiria moguo tukahakikisha ni kundu kwega kwina shukuru ci hakuhi kwina endana primary and secondary kwina Ereri primary and secondary kwina shukuru kwina nego kwina maundu maingi kwina maisha kwina life kwina thibitari kwina police stations kwina security jega ti kundu mundu arathie ati wekore weika kwina Daraja Academy which is an international recognized school so it is a very good place for investment. Mugaita mugunda uyu atia na murawendi atia nigetha ndagitari Kamau aigirire? Mugunda uyu tugaite plots cia 50 by 100 that is 5000 square feet na mugunda uyu umuthi uyu kiroko giki from the owner of our director atwira muigithia o wothe okuhura thimu umuthi auge niona kama una Terry Studio the first 50 clients manaheo offer ya 199,000 shillings from 270,000 shillings. Mundu kwenda kuigithia mwena wa Nanyuki okugura at 199,000 Kenyan shillings. Na wona wagura shilingi 199 ni kuga ugedivide na 10 wena entry 19 haria icio ni entry 19 cia gucinda ngari cia kuhotana ngari next week. Yes, so 199,000 Kenyan shillings. Haria ndonyonaga mundu ndendaga plot kamwe urenda plot ithatu urenda plots 10 so what you just do ukutuhurira thimu namba ine ito ya 0707 177 177 kana 0718 700
900 0707 177 177 na agents aitu ni mahota gutumira map layout nigetha wone uria kundu kuu kuhana ni magutumira nginya pin ni maguteithia through the investment journey na ni ndiramenya kama ufio onawe ni ukenio ni kundu kuu bila shaka tutasherehekea na dhahabu. Yes, and interesting enough muthenyo wa Saturday that is on 2nd of November ndio twako tuna grand opening, so book site visit yaku kiroko ikikio mothe and our site visits are very free. Haya, good. Tutanathi na mbere muno ri niguda guthomera message ya bata muno ndona yatumo haha ni umwe wa eroreri aitu na mundu ngotea muno uyu ni ndagitari arajira one day I visited the Dhahabu Lands Limited. The event was well organized and properly structured mpaka nikaadimaya mambo ya dhahabu. Soon nitawekelea plots. Thank you so much, Daktari. Okire doketa hindi okugura okete kwamba kumuona yandu amarehagwo studio ni kama una njorogeri tareke thi nyone uria mahana kana kirore haraihu akiona agikira mukonde ati ndeturia moragi hani ciama na nima ni ciama. And thank you so much from our leadership, our director, our chairman na managers aitu all the na board ni todo we lead from the same spirit ile makoragwo matuhete. It is ado makoragwo make work in perfection na nikio twa promise kedo tuhota ku deliver because we are learning from the best. Tulie kiukegenerere migunda eno imokoini manyu muta Dhahabu Lands Limited. Migunda eno imokoini maitu, migunda eno ena title to transfer it kuma Edia ginya Dhahabu Land Limited. Migunda eno netwekete a good survey tukahakikisha wewe tamuguri ndwako wena issues in the near future. Hakuna mambo yenye utakutana nayo. Migunda eno tuhakikishite we tamuigithia nitweka every research kuhakikisha ni kundu kwegoragura neighbors akunega gutie maundu ma family kuga migunda eno ni magashoka moke marwe mauge ehe mugunda kwari na 1 2 3 ni migunda very clean, migunda very pure. Ndina mwiroreri urajira atiriri ni undu wa tundu tungiareka oguo ri no aremo kuona ngirigana ria 99 ni orimwe no abeone ta 50 kana ngirigana no mwe nini tubesa nini mweta Dhahabu Lands Limited tere maina ndirango kana inyo murenda bia ciothe hau Dhahabu Land Limited oreda koda kwira twe a reliable investment company na nitukoragwo tugithikiriria muigithia witu ni atia endaga kana ni atia angihota na ni mahinya maitu matiganaine ugo tumuhete payment plan ya kuriha as much as 10 months ugufatara kuriha deposit ya 50,000 na karugendo gaka kagituko tugitwarana 10 months ugo twina flexible payment plan na interest, there is no interest on top of that. Kira ugufatara gwika mudurari ha in cash thaicio kubuko muthe ari ha 199,000 mudo kuriha in 10 months time akuriha at only 250,000 na nikido ukuriha for as long as 10 months na mugodo cio onogi gafatara kuwendia to muthe ndakwa ni offer ugigafatara kuwendia ukendia at that market price itakuwa imekuletea na watu irate mugatwara ndo muthenya wa Jumamothi kuria na nyuki of November. Yes. Dikana heno ndo tutigetie wana nyuki nigetha tugeikuruke konge kwega muno nakuo mwitaga Malindi na nyuki gufatara gukwira wewe ta mwirori witu wa Inoro TV tuhurire thimu namba kugerera 0707 177 177 0707 177 177 kana 0718 700 900 0718 700 900 wewe guku Kenya wewe in the diaspora every other person nitumuroboyetie wega na nigukena dio ne atia weka ndoi matumire message guko my investors marauga ni maroka heno ndura magucia naguo wa Monica ri aranjira ngugeithia muno na ni aguka kugura. Thank you much. Mundu cio gina kianjira ategeithia tere muno twaturaga na Kenya hururu. She is a brilliant lady. Salimia yeye sana. Saturday tukutane na nyuki. Tukutane asante sana. Watu wa Nyahururu ukaituigithia kwitu like ipi. We no dia brought cio the Kenya ithire. Dierega kuna message nyingi. We hakwendia ri waya gutuma nginya tukunengere migunda itu otwenderi haya kuni na nyuki. New project ya Dhahabu Lands Limited o magithiaga na mbere na gukungwira miaka 7 na sherehekea na dhahabu na nwakigwa mwiroreri ati wagura kindu o ire hiria ciringi 10,000 rina entry ya uhotani wa ngari na watwira drone 7th of
November. 7th of November. That is next week. Next week. Muthenya wa Thursday. Tiga ngari ri heke ndukenge mundu arahotana. Kwina ngari, kwina mĩgũnda, kwina trip ya andũ erĩ gũthiĩ Diani kana Mara, kwina shopping voucher ya 10,000 shillings, na kwina airtime. Na iheo ingĩ tukaneana o kou. Na discount offer. Na discount. Mwaheana ũguo ri mũratigwo nake. Nĩ tondũ nĩtũrakũngũĩra mĩaka 7 twĩ haha gũkwĩra nĩ wega mũigithia witũ nĩ gũtwĩhoka. Mwendete andũ. 15,000 title deeds. Over 15,000 title deeds. Ũgũbatara gũtũhũrĩra 0707 177 177 and we have you back. Tukuruke Malindi. Tuthi Malindi. Tuguthi na barabara tuthi na mũgithia kana tuthi na ndege. Tukuheaga options icio ciothe. Mũndũ wĩ thĩna wa kũhamba igũrũ tarũigi ntũgũtwara na SGR. Mũndũ kwenda kuona barabara yothe nĩtũgũtwara na bathi. Very comfortable. Na Malindi harĩ ũndũ mwega ũhoro wa Malindi. Nĩ ndĩmwĩraga kaingĩ Dubai ikoragwo kũndũ gũkoragwo gwĩ tourism attraction nĩ tondũ wa kĩndũ kĩmwe peke yake kana makiria ma maũndũ mangĩ. One thing etagwo building ya Burj Khalifa. Burj Khalifa ni building, the tallest building in the world. Na odo interesting about Burj Khalifa, research yonanagia ate collectaga up as much as 80 billion shillings annually. Share tickets ya kuingira peke yake. 80 billion shillings annually. Na Malindi kwena building irathondekwo na building ino iretwo Palm Exotica. That is 20 minutes from Malindi town. Na nikuwa kuworona Green City Phase 9. Na building ino eoko the tallest building in Africa. The tallest building in Kenya, the tallest building in Malindi. Ne building eoko egetuma uko kwena flow ya besha makeria na biashara shiko thrive mwena wa Malindi muno. Malindi kwena rera rega nikodo kohiuna nikoigo ugo nikodo ogirima wega fio. Malindi also farafara nejega. Na project ito located along Salagate bypass. Ne bypass nene irera connect Malindi to Voi through Savoy East National Park. Ugo geri horo wa Savoy East ugo ni gukuone ni hari andu maroka kuma kodo kuingi na kuingi magithie Savoy East kwionera ki nyamu. Ugo we ugikowe na mũgũnda waku hau along Salagate bypass. Van icio cirahitukira cigithie mwena wa Savoy East ri no makome na biashara. Ni magufatara kuria. Aigi maumete nginya nanja ni magufatara ku embrace culture shitu no ko kimenderia indo cia our cultures in Kenya daishi makiria moguo ri kwina shukuru nyingi cia around hau uguo. Shukuru imwe yayo Wero Teachers Training College ti primary ni college uguo kwina wingi wa andu makiria moguo hena kambuni nene ya guthondeka solar etagwo Global X Solar, an international recognized company. Owo power supply is very high. Na makiria moguo ni kindu kira employ ado makiri na makiri marute wira kuguo. Ado acio magwikara ku, ado acio maririaga ku, ado acio makwihumba ki. Owo ni gukwira wewe ta muigithia ri ungigithia mwena ucio wa Malindi ri kwina very many business opportunities that are available na makiria moguo you can do very perfect farming. Na irio ri no utware in other counties and also export. Kwina airport irio ku Malindi. Kwina farafara njega fio. Mai mekwa wingi. Project imwe itu ihutĩtie lake na ikahutia rũĩ rwa River Galana. Na by the way, fresh vegetables nishiukaga at the banks of River Galana. Matunda maige kama utureaga ri pineapples shiko shumite mwena wako Malindi. Ni watermelons shiko shumite ku Malindi. Ku Malindi. Mashugwa Malindi. Ogo ni kodo ogehota ukoro create a livelihood in the same place. Good. Dena Paris arajera thegio ni aja no acokia wega horo chwa gukorwo mukirie ire mundu maundu mathaginya rates. I appreciate the mwigithia wao wa Malindi na matu ni ngurite brotinya. I trust them na diganetie no guongerera ige na inya na nerenda kuongerera ne kurikia turarikia kwina ndu mokaga kugura me grupu mumayaga atia mwita Dhahabu Lands Limited. Bere ajarite horo wa groups negiamba ku mention that project iyo turamwenderia Malindi
thaici twina discounted price ya only 70,000 shillings Kamau. Kuma 150,000 turamuhe over 50% discount tukamwenderia 70,000 Kenyan shillings peke yake na site visit shito ni free ugufatara gutuhurira thimu through the same number 0707 177 177 0707 177 177 kana utuhurire through 0718 700 900 na watuhurira thimu nitugukubukira site visit yaku tugutware tukuoni all the way from Friday tugutware farafara wone wega kana tugutware through SGR kana tugutware na rera na no tugakora twina site visit on the second tugakora tugithie Malindi na no tugakora tugithie mwena wa Nanyuki mundu ha urenda kubuka gwikate ugufatara gutuhurira na beyo ndakuhe just do a commitment na any amount na we wa make commitment no kuigira hari draw ya sherehekea na dhahabu. Back to our group question, nitukora tukigithia na ikundi na tukona ikundi cirakorwo cigikura na njira nene muno nitwigithitie ikundi kadha wa kadha na tukona they are developing. One of the groups ni a group twendeirie mwenda wa Sagana na twamenderie she4 plots na plots ici twamendagiria at 200,000 shillings, a group of 12 ladies 400,000 shillings. Daishi the same parcels shirauma 1.2 to 1.5. Do your maths, that is around 6 million. Tondu mugunda duteaga ogwo ne andu magifatara ona kono gwaka okou kana medical dispose asset issue. The 12 mage divide na 600,000 shillings ne kundu magiteithika muno. So we have seen groups grow, we have seen individuals grow. Na wewe tamwiroreri witu wa Inoro TV kiroko giki kiomuthe, you still have that opportunity. Lands as low as 70,000 Kenyan shillings. Hari aigithia ehokeku na title deeds cia kushiredi. No wende kuwekira transfer, no tuwekire transfer. We are there to take you through the journey. Asante. Thegi muno reke tukinya hau nundu wa mathore matutwarite Teremaina Ndirango kuma Dhahabu Lands Limited. Asante sana neguka na gukiaria uhoro uyu wa wigithia kwa Dhahabu Lands Limited. Thank you. Okay. Ukwenda? Just kuma remind uhoro wa namba shito 0707 177 177 0707 177 177 kana 0718 700 900 na watu horera thimu no kowe ni uko ukihotanira ngari yaku next week. Na nigake na kuga watu onie no kihotana. Thegio hogeithia chairman Joseph Shege na MD Peter Kamau muno. Thank you. Njoroka agithithioka ututware hau hangi hoteti thutha ucio ni gucoka njuke gutiria tafarira Inoro rucine tukiari uhoro wa thabarĩ cia nja ya bũrũri. Njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na titaguko kumago.